Kim Kardashian chungchanga tunlai hian thuthar omin Kim hian home decoration lambuai puin alram azaudo ni inalanga Kim ke inchung cream rong le felfai taka cheidan hi moi ti zong ani chuan Kim hian asum donna zaubela tum don ninge ya alana wangin moi le felfai taka inchung chei ilongai to thin chu ati puitlin tir thei mai thei chewani Kim Kardashian West hian hloting takin heng shapewear fragrance beauty le clothing sumdo na te hi aloti to a karkalta khan People magazine chuan Kim K West chungchanga thuthar na yin Kim hian tunhaya KKW home trademark a apply ti ansoyani he trademark hian inchung mongra shang towels curtains bath bed kitchen le thil dang te ahwamani he thil hi United States patent le trademark website ten Kim's Princess Inc. Hi corporation official ming ania anni chuan KKW home trademark andon apply ngai thu antar langani report dalandanin he an brand thar tur hi online na chal chwangor ai ma in amuna fans tele midang te lei thei turin dor sang a chop chwa anril ruk thu soi ani boka tin Kim hian heng gift mi puinol pui lei thei tur dor bong ro sang bath le shower product bedroom furnishing le abe bomba ka home furnishing te ti tel atum nia tarlan ani bokani Kim hian khovel huapin KK beauty le schemes te hlotlin pui viau to ma se asum do na zautura inchung bongra lama ke apen hi amakshan lawa achan chu offense te hian Kim le Kanye West te inchung cheidan felfai takhi engtianga anro man nge ti anchachak viau chinani tamtak chuan anin le ache vel landan hi futuristic Belgian monastery ti in ansoi chinani Kim le Kanye te in dollar mak ta duai somruk man chunga thil chi sang omte kan lo moto china an bathroom changkang tak refrigerator lian chatak eile in le bungbel da na felfai takte kumin kumti lam khan Kim chuan Kanye West nen inchung an design dan chungchang ti hian lo soi to a Kanye ne kanin an na pakhat chu rong da lampang hi kan du song ani a thil ha dam thak lampang hi kan ngai na ani ti in na soi ani hemi chungchang hi Kim ne na changin thu chiang jok be sei me kani a trademark apply chungchang po hi ani tak donem emo rom man na satlia mai jok po ani mai thaibok Kim unaw nu billionaire Kylie Jenner po hian category shanga trademark a apply venual to a chungzinga chuan bed linens le wine lam te po atelani ma se heng a products tu te hi release mabak chau alani kan soitak sum don ang hi Kim tan chuan thilti chak tak ni inalanga achan chu Kardashians te zinga hetiang sum don na ti hi anla lawani engpo chuni se home decoration kan ti hian production shanga thaya curtains te blankets sheets changa sabon toilet paper da na le tuide na basket thleng po ina huam thayani he thil hi ruaman na fing tak ni inalanga chanchin chiang jok kan la she thwai tura be sayang ole thil dang pakhat alo le ta Kardashian chung kwa hi chuan chanchin soitur hi an nga chinani achela memo achalam po hei tuna po michen khat chuan Kim hian kezungtang Paruk anei ti inan soile to adang dai thayania Kim Kardashian chu athalak pakhata Photoshop fu lo mo ania ma se hei hi ama ti ani lo sangni som pakwa ogasa Kim le a unaw nu Kylie ten KKW perfumes an promote na thalak kha ania ake hi zoom chuan ake zungte bula hian kezungte ang tak pakhat alo ve ni Mitran khat chuan Kimin kezungtang Paruk anei mo anlo tia achenin Photoshop film ni ti in anlo comment box hei hi chuni kumlam thilani a nima sila hetiang bok hi karkalta khana thengle ani Kim le achan te panni Lala Anthony le Monica te chu Atlanta a hunmang hawin an thalak pakhat chuan zoom a hlo le takeu mai Kim kezungtang chu Paruk ang bokalang le in he thalak hi adar chakhle a mitam takin anron soi supa soi atam ema wangin Kim chuan chung thuleng vel chu ti chianan Instagram story a kezungtang panga ngei anei ani ti video nen ngat aron postani a soidan chuan pheikhoke mo slipper tinga tang o slipper abunin akezungte bula vun chuang chu lotomin kedang pakhat ang takin alolang ani mai thei ole kezungtang Paruk nein min ngai mo ateu lo mai pakhat pahni 3 4 5 but it's this part of my foot that when I wear a shoe just like this it like smashes down right Kim chuan chang tak main akezungtang achiar tak ngau mai ka khongai chin hemite chung ko chanchin mi ten an ching peile lutuk chin hi chu o
Milarte dang ten an kezungtang khovel ma a an chiar ngau ngau isya in imuto emle